Angumbuhangu dan nguriki mata bai yetinda bata patua mangarangiangu rukuna na pemeringu yeti la kanal YouTube YKB GKI TV dan na pulu na padihanda lari yana welingu la buku wasiatu na pingina na matanara ya duma na mamalijangu ya hakialu na kaudu patu lima la matahau lupa la mata hiwana na pamanginjiruda yadu yaka la mata hiwa na mawana na pani miri hupu majanga yakan jawa dan jalame hadimi maning kawahangu la Israelu panjang wa ba kapit di rakyatu ba atta lupa luangu mi lima wundawa mapadeningu dangu mamuala mata ngulang takama pahili wangaya na panjarungu welingu latana dan yuda nyunggaya miri hupu majanga mawuangganya na pareta nuna lainini angumbuhan gula tamu na miri yau keritu malanu nyuta patakali paarang kanggiki nai Allah hinda ya parakang biana yaka iara ningu mapanguara banjaru Israelu la papanggolu danya na banjaru hawiang beri hau manjala na mandehamu papanggolu danya na banjaru hawiangu la kalibaru danyuda kanadu bana kapidi huduya na rakyatu dangu bada rambaja datana manguwikida palatanya nakalara tu Israelu na tana mangunay miri Allah dangu nimbi hukabihu banjaru i Allah wangu patutungu bana wuan jangiara dala paramaha ya batunanu dan ningua la parambanya na tanah rakyat dangun janingumbu pekuna ya pakai kamaramba ya kai angbu hanggu la tamuna imiri yeu keritu la parambangu tanah panggananya nali uku halap pira biaya nama penguara nama buhangu patundung palatananya nakalara tu na banjaru hawiang dangu nambuhangu papalaku ya la pakapidhu dangu la parambanya na tanah ang buhangu la tamu na i miri yang keritu yana duyaka na latana hidangalanya na hukumu dangu ratungu welingu lai Allah banhalaka papaluhanya na paai panamu na i Allah yadu ya i Allah hikiri padai beli nanya nduma na maramba dangu nduma na uma na i Allah nanduma na umma Allah marihiliarangu ya kanadu balai nuduha da maraku da banjalu niha da padoku da lapa pandumanja da tau da mamila lai rahel na pani yana pani patakana i Allah wikia pandedi pajya ya pa na rehina na maramba duma pamanja kuwana na Israel batuna na paniya na papalaku beliyaka ang buhanggu latamu na miri yaw keritu i Allah Israelu pitiwelingu yaya na Allah na mahanganya na banjaru na makapidihuya na matunanu na menjadi patanaraya na mamalijangu
ba beri ana nai alata nyuta matawa kata maka papalaku ya na mahamangu hauludu. Amin. Hupuna layaa na pulung na padihanda la rehi na iana. Ambu maruambadu la like, subscribe dangu matawa bata pangalanya na padihanda la rehi na iana. La angu buhanda bunda badaka na tau na mapawai lai miri dangu na marinjungu la patanda ya imiri ya ukeritu. Kanadu nyuta bata maranga pandulangu la dalu bata bobaria na pulu na imiri dangu ang buhanda la yekabe. Matawa kana papurunda wai mangulung wai maringu welingu la imiri yehu karitu. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.